reklaamide paigutus, mugavused, mööbel, majapidamistarbed, kodumasinad. Расположение помещений, удобство, мебель, хозтовары, бытовые приборы. Sõnavara, korter, Квартира, remont, ремонт. kirjeldage, Опишите. tuba, Комната, kolmetoaline korter, трехкомнатная квартира. 7. korrus, 7 этаж, elutuba, гостиная. korter, remont, kirjeldage, tuba, kolmetoaline korter, 7. korrus, elutuba, magamistuba, Спальная комната, lastetuba, детская комната, trepikoda, лестничная площадка, seinakapp, стенной шкаф, köök, кухня, poiss, mees, холостяк, õllepudelid, пивные бутылки, magamistuba, lastetuba, trepikoda, seinakapp, köök, poiss, mees, õllepudelid. Смысловой перевод. Kas teil on hea korter? У вас хорошая квартира? Kas teil on hea korter? Jah, nüüd peale remonti olen ma oma korteriga rahul. Да, теперь после ремонта я довольна своей квартирой. Jah, nüüd peale remonti olen ma oma korteriga rahul. Kirjeldage palun oma korterit. Опишите, пожалуйста, свою квартиру. Kirjeldage palun oma korterit. Mitu tuba on teie korteris? Сколько комнат в вашей квартире? Mitu tuba on teie korteris? Tal on kolmetoaline korter. У него трехкомнатная квартира. Tal on kolmetoaline korter. Mul on kahetoaline korter. У меня двухкомнатная квартира. Mul on kahetoaline korter. Me elame 9-korruselise maja 7. korrusel. Мы живем на 7 этаже 9-этажного дома. Me elame 9-korruselise maja 7. korrusel. Meil on 3 tuba. Elutuba, magamistuba ja lastetuba. У нас 3 комнаты. Гостиная, спальня и детская. Meil on 3 tuba. Elutuba, magamistuba ja lastetuba. Trepikojast pääseb avarasse esikusse. Из подъезда попадаешь в просторную прихожую. Trepikojast pääseb avarasse esikusse. Esikus asub suur seinakapp üleriiete hoidmiseks ja riiulid jalanõude jaoks. В прихожей большой стенной шкаф для одежды и полки для обуви. Esikus asub suur seinakapp üleriiete hoidmiseks ja riiulid jalanõude jaoks. Esikust viib klaasuks kööki ja teine uks elutuppa. Стеклянная дверь из прихожей ведет в кухню. Esikust viib klaasuks kööki ja teine uks elutuppa. Kööki ostsime uue mööbli. See oli kallis, aga see-eest ilus ja praktiline. На кухню мы купили новую мебель. Она обошлась дорого,
но зато красивое и удобное. Kööki ostsime uue mööbli. See oli kallis, aga see-eest ilus ja praktiline. Meie köögiaken on päikesepoolne. Кухонное окно открывается на солнечную сторону. Meie köögiaken on päikesepoolne. Kodumasinatest on köögis suurusjärjekorras. Из бытовой техники на кухне. Kodumasinatest on köögis suurusjärjekorras telefon, Телефон, mikser, миксер, triikraud, утюг, kohviaparaat, кофейный аппарат, teekann, чайник, õhupuhasti, очиститель воздуха, elektripliit, электроплита, pesumasin, стиральная машина, külmutuskapp. холодильник. Külmutuskapis on toiduained. В холодильнике продукты. Külmutuskapis on toiduained. Ma olen poissmees ja kööki ei kasuta. Я холостяк и кухней не пользуюсь. Ma olen poissmees ja kööki ei kasuta. Kööginurgas seisavad õllepudelid. В углу кухни стоят пивные бутылки. Kööginurgas seisavad õllepudelid. Elutuba, see on mu uhkus. Гостиная – это моя гордость. Elutuba, see on mu uhkus. Elutoas ma puhkan ja võtan vastu külalisi. В гостиной я отдыхаю и принимаю гостей. Elutoas ma puhkan ja võtan vastu külalisi. Elutoa seinal ripub maal. В гостиной на стене висит картина. Elutoa seinal ripub maal. Elutoas on uus mööbel. Siin on В гостиной новая мебель. elutoas on uus mööbel. Siin on diivan, Диван, tugitool, кресло, laud, стол, toolid, стулья, sektsioonkapp, секция. põrandal on vaip. На полу ковер. Elutoas võtab palju ruumi suur tiibklaver. В гостиной много места занимает большой рояль. Elutoas võtab palju ruumi suur tiibklaver. Laual on vaas ja vaasis lilled. На столе ваза и в вазе цветы. Laual on vaas ja vaasis lilled. Akna ees on kardinad. Перед окном занавески. Akna ees on kardinad. Siin on magamistuba. Это спальня. Siin on magamistuba. Magamistoas on В спальне есть magamistoas on voodi, кровать, riidekapp, шкаф, peegel, зеркало, seinalamp. настенная лампа. Lastetoas on Lastetoas on raamaturiiul, книжная полка, kirjutuslaud, письменный стол, arvuti. компьютер, Seinal on lauljate ja koletiste plakatid.
На стене висят плакаты певцов и монстров. Seinal on lauljate ja koletiste plakatid. Põrandal on suured kõlarid. На полу большие колонки. Põrandal on suured kõlarid. Õnneks saab lastetoa ukse kinni panna. К счастью, дверь в детскую можно закрыть. Õnneks saab lastetoa ukse kinni panna. Vannitoas on В ванне есть dušikabiin, душевая кабина, seebid, мыло, šampoonid, шампунь, käterätikud, полотенце, hambapasta, зубная паста, hambaharjad. зубные щетки. Tualett ja vannituba on koos. У нас вмещенный санузел. Tualett ja vannituba on koos. Дословный перевод. Kas teil on hea korter? Kas teil on У вас есть hea korter? хорошая квартира. У вас хорошая квартира? Kas teil on hea korter? Jah, nüüd peale remonti olen ma oma korteriga rahul. Nüüd Теперь, peale remonti после ремонта, olen rahul доволен oma korteriga. своей квартирой. Да, теперь после ремонта я доволен своей квартирой. Jah, nüüd peale remonti olen ma oma korteriga rahul. Kirjeldage palun oma korterit. Kirjeldage. Опишите. Опишите, пожалуйста, свою квартиру. Kirjeldage palun oma korterit. Mitu tuba on teie korteris? Mitu tuba? Сколько комнат? Сколько комнат в вашей квартире? Mitu tuba on teie korteris? Meil on 3 tuba. Elutuba, magamistuba ja lastetuba. Meil on 3 tuba. У нас 3 комнаты. Elutuba, Гостиная комната, magamistuba, спальная комната, lastetuba. детская комната. У нас 3 комнаты. Гостиная, спальня и детская. Meil on 3 tuba, elutuba, magamistuba ja lastetuba. Trepikojast pääseb avarasse esikusse. Trepikojast Из подъезда, из лестничной площадки. pääseb Попадаешь. avar, Просторная, esik, прихожая. Из подъезда попадаешь в просторную прихожую. trepikojast pääseb avarasse esikusse. Esikus asub suur seinakapp üleriiete hoidmiseks ja riiulid jalanõude jaoks. Asub Находится suur seinakapp, большой стенной шкаф. üleriided, Верхняя одежда, riiulid, полки, jalanõud, обувь jalanõude jaoks. для обуви. В прихожей большой стенной шкаф для одежды и полки для обуви. Esikus asub suur seinakapp üleriiete hoidmiseks ja riiulid jalanõude jaoks. Esikust viib klaasuks kööki ja teine uks elutuppa. Esikust Из прихожей
klaasuks, стеклянная дверь, elutuba, гостиная. Стеклянная дверь из прихожей ведет в кухню, а другая дверь в гостиную. esikust viib klaasuks kööki ja teine uks elutuppa. Kööki ostsime uue mööbli. See oli kallis, aga see-eest ilus ja praktiline. Kööki На кухню. ostsime. Купили. See oli kallis, Это было дорого. aga see-eest on ilus ja praktiline. Но зато красивая и удобная. На кухню мы купили новую мебель. Она обошлась дорого, но зато красивая и удобная. Kööki ostsime uue mööbli. See oli kallis, aga see-eest ilus ja praktiline. Meie köögiaken on päikesepoolne. Päikesepoolne. На солнечную сторону. Кухонное окно открывается на солнечную сторону. Meie köögiaken on päikesepoolne. Kodumasinatest on köögis suurusjärjekorras telefon, Телефон, mikser, миксер, triikraud, утюг, kohviaparaat, кофейный аппарат, teekann, чайник, õhupuhasti, очиститель воздуха, elektripliit, электроплита, pesumasin, стиральная машина, külmutuskapp, холодильник. Из бытовой техники на кухне. kodumasinatest on köögis. Külmutuskapis on toiduained. Külmutuskapp, Холодильник. külmutuskapis В холодильнике. toiduained. Продукты. В холодильнике продукты. Külmutuskapis on toiduained. Külmutuskapp, Холодильник. külmutuskapis В холодильнике. toiduained. Продукты. В холодильнике продукты. Külmutuskapis on toiduained. Ma olen poissmees ja kööki ei kasuta. Poissmees, Холостяк. kööki ei kasuta. Кухней не пользуюсь. Я холостяк и кухней не пользуюсь. Ma olen poissmees ja kööki ei kasuta. Kööginurgas seisavad õllepudelid. Kööginurgas, В углу кухни. nurgas, В углу. seisavad Стоят õllepudelid. пивные бутылки. В углу кухни стоят пивные бутылки. Kööginurgas seisavad õllepudelid. Elutuba, see on mu uhkus. Elutuba, Гостиная. see on Это есть mu uhkus. моя гордость. Гостиная – это моя гордость. Elutuba, see on mu uhkus. Elutoas on uus mööbel. Siin on diivan, Диван, 2 tugitooli, 2 кресла, laud, стол, toolid, стулья, sektsioon kapp. секция, Põrandal on vaip. на полу ковер. В гостиной новая мебель. Elutoas on uus mööbel. Elutoas võtab palju ruumi suur tiibklaver. Võtab palju ruumi. Занимает много места. Suur tiibklaver. Большой рояль.
В гостиной много места занимает большой рояль. elutoas võtab palju ruumi suur tiibklaver. Magamistoas on voodi, Кровать, riidekapp, шкаф, peegel, зеркало, seinalamp. настенная лампа. В спальне есть. Magamistoas on. Lastetoas on raamaturiiul, Книжная полка, kirjutuslaud, письменный стол, arvuti, компьютер. В детской комнате lastetoas. Õnneks saab lastetoa ukse kinni panna. Õnneks к счастью saab можно. lastetoa uks Дверь в детскую kinni panna. закрыть. К счастью, дверь в детскую можно закрыть. Õnneks saab lastetoa ukse kinni panna. Повтор. Kas teil on hea korter? Jah, nüüd peale remonti olen ma oma korteriga rahul. Kirjeldage palun oma korterit. Mitu tuba on teie korteris? Tal on 3-toaline korter. Mul on 2-toaline korter. Me elame 9-korruselise maja 7. korrusel. Meil on 3 tuba. Elutuba, magamistuba ja lastetuba. Trepikojast pääseb avarasse esikusse. Esikus asub suur seinakapp üleriiete hoidmiseks ja riiulid jalanõude jaoks. Esikust viib klaasuks kööki ja teine uks elutuppa. Kööki ostsime uue mööbli. See oli kallis, aga see-eest ilus ja praktiline. Meie köögiaken on päikesepoolne. Kodumasinatest on köögis suurusjärjekorras telefon, mikser, triikraud, kohviaparaat, teekann, õhupuhasti, elektripliit, pesumasin, külmutuskapp. Külmutuskapis on toiduained. Ma olen poissmees ja kööki ei kasuta. Kööginurgas seisavad õllepudelid. Elutuba, see on mu uhkus. Elutoas ma puhkan ja võtan vastu külalisi. Elutoa seinal ripub maal. Elutoas on uus mööbel. Siin on diivan, tugitoolid, laud, toolid, sektsioonkapp. Põrandal on vaip. Elutoas võtab palju ruumi suur tiibklaver. Laual on vaas ja vaasis lilled. Akna ees on kardinad. Siin on magamistuba. Magamistoas on voodi, riidekapp, peegel, seinalamp. Lastetoas on raamaturiiul, kirjutuslaud, arvuti. Seinal on lauljate ja koletiste plakatid. Põrandal on suured kõlarid.
Õnneks saab lastetoa ukse kinni panna. Vannitoas on dušikabiin, seebid, šampoonid, käterätikud, hambapasta, hambaharjad. Tualett ja vannituba on koos.